Dinja l-podda numru 664 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-podda għallum se nisimgħu minn The Travelers, 111 Miles fl-imkien ma' Julio DJ Mac, June u Sean Farrugia. U biex nibdew l-lum għanna din minn Red Electric. We'd be stronger and we'd still be here. We stayed together and we never had no fear. So we kept on going, we didn't stop believing. Pushed it forward and trusted our feelings, because this is where we belong. It's in our blood, oh, we're heading for heaven. Yeah, we're flying away. We'll beat the odds and know it's 1 in a million. We can finally escape from our past life. I just know that it feels right with you. This is where we belong. It's in our blood, oh, we're heading for heaven. Yeah, we're flying away. And we don't know how things will turn, but when I'm with you I got nothing to worry about. I can feel it, I'm starting to see that our moment is now, our moment is now. So we keep on going, can't stop believing. We're pushing it forward, and trusting our feelings, because this is where we belong. It's in our blood, oh, we're heading for heaven. Yeah, we're flying away. We'll beat the odds and know it's 1 in a million. We can finally escape from our past life. I just know that it feels right with you. This is where we belong. It's in our blood, oh, we're heading for heaven. Yeah, we're flying, being brave, aiming high. If we fall, at least we try. It's in our blood, oh, we're heading for heaven. We're flying away. We'll beat the odds and know it's 1 in a million. We can finally escape from our past life. I just know that it feels right with you. This is where we belong. It's in our blood, oh, we're heading for heaven. Yeah, we're flying. This is where we belong. With you. This is where we belong. It's in our blood, oh, we're heading for heaven. We're flying. This is where we belong. Kif għalet, għajna l-poddador fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, il-tini wahda għal din is-sena inqas spissi pero regolari xorta, tal-anqas ikolna wahda fix-xahar, ġieli kolna 2 fix-xahar u naturalment trid tindaħħal oħra qabel il-podda tal-imis, għax fil-podda tal-imis jiena se waslilkom ir-riżultati ta' dawk li kienu diski recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tal-2022. Meta oriġinarjament qiegħda toħroġ din il-poddata fadal ċans anke li tivvotaw sa l-aħħar ta' Jannar. Sa l-aħħar ta' Jannar tistgħu tivvotaw permezz ta' tonysant.com. Imma il-probabilità hija wkoll li din il-poddata qed tisimgħuha wara l-aħħar ta' Jannar. Allora, tajjeb ngħidilkom li l-ewwel silta li ftaħna biha hija l-ġdida ta' Red Electric minn din is-sena mill-2023, jisimha In Our Blood. L-istess hija din minn The Travelers, jisimha Ħdejja. سيبي يتصار
jaħarqu bħal nar jgħaddu ta' kull jum Iroxxu dmuħ jagħmlu ċpar Inħoss wisq għalik dawn xaten mużżar Nerġa' nistaqsik x'nagħmel jien dak li naf Ersa ejja ħdejja nieħu ħsiebek jien nwedek li ser nikbru nmutu tnejn flimkien m'għandekx għalfejn tifżar x'hemm ġej fil-futur għax binna sewda niktbu x'kulur dan ser ikun Ersa ejja ħdejja li kull jum li jisbaħ mill-ġdid innissel f'xuftejk ferħod bis-sim inħoss wisq għalik dawn xaten mużżar Nerġa' nistaqsik x'nagħmel jien dak li naf Ersa ejja ħdejja nieħu ħsiebek jien nwedek li ser nikbru nmutu tnejn flimkien m'għandekx għalfejn tifżar x'hemm ġej fil-futur għax binna sewda nikdbu x'kulur dan ser ikun Nixtieq li nkun naf ngħinek, nixtieq li tkun aħjar Iżda aktar ma nipprova nagħmel kollox ħar Skur mhux l-intenzjoni li wassal dal-ħaġin X'ejn ma rrid ħlief nissellek ftit bis-sin ħdejja minant The Travelers. U issa naturalment il-materjal qed insemmakom huwa kollu tas-sena ġdida ma id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Sew ir-Red Electric kif ukoll it-Travelers u prattikament kulħadd naħseb illum illi sendoqilkom xi ħaġa minn għandu fil-poddata tal-lum u nominat fost id-diski u recordings oħra fost l-aktar favoriti tagħkom ta' l-2022. Jiddispjaċini jekk qed tisma' din il-poddata wara bil-aħħar ta' Jannar u ma tistax tivvota, imma jekk qed tismaħha meta ħriġta oriġinarjament, mur ivvota jekk għadek ma vvotajx, titmur fuq tonysant.com. Ħana semaw ġdida ta' 111, din nisimha 11-11. Niprofa nom bil-kurrent kontrija fil-lol in-nimira dik 100% mibnija qalbi kissirtax il-qalb li ħabbejtin kienet qalb vera ħażina kuljum nikkumbatti kontra d-demonji f'moħħi tallimt wisq biex nħallik tfotti passi kbar jien nagħmilhom bil-moħbi jitla' l-ħalli nkompli nibqa' miexi qatt ma biss għażadajt nipprova inħares lura tlajja niffaċċja ma ruħi pura tip ta' mużika li nagħmel skultura nipprova nara tajja f'kulħadd imma fl-aħħar mill-aħħar naqlaħa biċċat allura m'għandekx tistaqsini jala ma nafdal il-ħadd kull m'għandek bżonn ġisni serejali jekk huma lejali mortali nixxalhom fis-sema skużani tħallini x'indawwar sitwazzjoni fatali m'għandix tfal mela m'għandix nitlef weġġa' l-familti u ħajtek inkisser ara emili tkun taf x'infisser nitla' l-fuq la ma ninsilx l-isfel impejjeb nikkalma il-warqa ħadra nitfaħħa f'karta b'sarta ma nħabbix żobbi diment li ruħi pura u imbirek minn Alla l-ħabib li nqis bħal ħija fl-aħħar ħareġ mill-ħabs nammetti straħt għax mingħajru ħassejtni mitluf bħal kelb abbandonat waħdu fil-bart nipprova nom bil-kurrent kontrija fil-lol in-nimira dik 100% mibnija qalbi kissirtax il-qalb li ħabbejtin kienet qalb vera ħażina kuljum nikkumbatti kontra d-demonji f'moħħi tallimt wisq biex nħallik tfotti passi kbar jien nagħmilhom bil-moħħbi jitla' l-ħalli nkompli nibqa' miexi qatt ma biss għażadajt nipprova inħares lura tlajja niffaċċja ma ruħi pura tip ta' mużika li nagħmel skultura nipprova nara tajja f'kulħadd imma fl-aħħar mill-aħħar naqlaħa biċċat allura m'għandekx tistaqsini jala ma
nafdal il-ħadd. Jien minix bħalek, tip vera rari biex tkun bħali baqalek. Tixtieq li kont jien ma taf li impossibbli. Itrid raġel intelligenti, wieħed li jaf jikkrea momenti. Taf li bħali ma tsibx tekst tiegħek nitfih li qalbi friżata, emozzjoni m'għandix nistrih kif nisma' l-beat. 11 u 11 kif naqra l-ħin, harmonija u rispett biss, nikkomunika mal-anġli spiss. Jekk qatt ma tkun lest li tfalli ma tasal imkien. Ħabbejt fallejt imma fl-aħħar jinħriġ rebbieħ. Għal-kem waqajta ġet onfu saqajja, dejjem nitjib waqt li nitla titlajja. Nammetti jekk jien nisbalja, et ma tistax tgħix kif jiena ngħix il-ħajja. Missejtlek qalbek imma inti le, għalek skużani jekk jiena tlat lem. Jiena ġa sewda jien nikteb id-dem, dak li qed ngħid qatt ma huwa se jintem. Nipprova nhom bil-kurrent kontrija fil-lol, in-nimira dik 100% mibnija. Qalbi kissir tax il-qalb li ħabbejt jien kienet qalb vera ħażina. Kuljum nikkumbatti kontra d-demonji f'moħħi, tallimt wisq biex nħallik tfotti. Passi kbar jien nagħmilhom bil-moħbi jitla l-emħalli nkompli. Nibqa' miexi qatt ma biss għazzardajt nipprova inħares lura. Tlajja niffaċċja marru ħibbura, tip ta' mużika li nagħmel skultura. Nipprova nara tajja f'kulħadd imma fl-aħħar mill-aħħar naqlaħa biċċat. Allura m'għandekx tistaqsini jala ma nafdal il-ħadd. 11 mek mela minant 111 waqt il-poddata ta' mużika motiħor. Dawn il-poddati jiena dejjem nsemmilkom tonisan.com u hemmhekk hemm mod anke mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, però siburi wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, insomma huwa faċli ferm biex issibuni u hemm ukoll il-YouTube sintendi. Ma dwar il-YouTube ngħidilkom aktar wara din is-silta li se nisimgħu issa minant Miles flimkien Maħuli u DJ Mac din jisimha Namaste. DJ Mac. Kif sirt bil-fama skirt, waħdek kirt, kemm għadġilt, alla tijak il-flus għamilt, m'għandekx bżonn nitħossok kbir, bil-verità bil-borra dirt, kellek kollox f'saqajk fiex kirt, is-surreali inta dirt, bla libertà waħdek infirt, u lilek innifsek minn ġewwa biċċirt, tissassat li srajt la triq la sirt, kemm tqassist kemm issa bilt, bl-arma f'idejk lilek innifsek qdirt, li jak sirt bil-għadu bekk idejja ħsirt, dak l-għamilt qatt ma ħfir, issa la dak li bnejt kisir baqalek biss tal-klib, ħudu fil-wir. Kif spajt għalek, dil-fama mux tajnek, snowflake, tranek, l-lomo kitbir, rispet sal-kunċet, l-għadbad u jibbow, isek xrajt bil-jiet, bettet tal-flok restow, u minnem, iftaw għabbad għal-redbow, xena jew infern, dak lejka wasset messaw. Mux teħxi taħdem dan spima, burdati jimbidlu aktar mill-klima, aħdem il-ħdut u l-festik mandati għal-dinja maħkuma mill-illuminati, ġenerazzjoni l-mexxija mill-medja soċjali, tojlit jaraw kok iktar minn ġenitali, kull passatemp qed isir illegali, ktiġilet għalliħa ekkum meqjus kriminali, tendid nukleari u l-medja tal-jena, xejn tiħu bikbir għas invażjoni għal-jena, xi virus dit il-im kem trid, tissejjaħlu ġismek ista ma dekx issir, min jifred is-saltan għal-glorja tal-ġenna u min jimxi sew jiterra jistenna, għandu dinja mux tanna staħadet il-nitċa, salvazzjoni meta l-umanità tispiċċa. Kif spajt għalek, dil-fama mux tajnek, snowflake, tranek, l-lomo kitbir, rispet sal-kunċet, l-għadbad u jibbow, isek xrajt bil-jiet, bettet tal-flok restow, u minnem, iftaw għabbad għal-redbow, xena jew infern, dak lejka wasset messaw. Kif spajt
Namaste ta' Miles bil-kollaborazzjoni ta' Huli u DJ Mac. U għattilkom għabel daqqajtilkom illi din il-poddata naturalment mill-verżjoni video taħħa wkoll. Però li tajjeb ngħidilkom huwa li jekk qed tara din il-poddata palissa permezz tal-YouTube u għadek bamil subscribe, għafas fuq il-buttuna ta' subscribe u jekk anka tażel dik il-qampina żgħira tkun anka tista' tirċievi notifikazzjoni permezz tal-YouTube kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Ħalli ngħaddu għal li jmiss minant Ġun din id-darba taħħa jisimha Wait. Wait emmek mela minant Ġun tqarribna wkoll lejn tmiem il-poddata tal-lum ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Tony Sant numru 664 illum. Jiena dejjem ngħidilkom li d-dettalji jsibuhom permezz ta' tonysant.com, però fil-verità id-dettalji miżmumin permezz tal-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Dan jorbot ukoll mal-programmi ta' Mużika 21 li jxandru permezz ta' Campus FM u dawk issibu aktar dwarhom permezz ta' tonysant.com.
Ħalli ngħaddu għall-aħħar silta li għaddi għalikom illum. Illum ħanalqu b'Sean Farrugia, tiegħu jisimha Count on You. When the candlelight flickers into darkness, oh, I can count on you. Oh, I do. And when my hands are cold from holding on to nothing, oh, I can count on you. Oh, I do. And when I'm down and out staring at rock bottom, oh, I can count on you. And when my bloodshot eyes are sick and tired of crying, oh, I can count on you. Yes, I do. I can count on you. Oh, I can count on you. If nothing else is true, oh, I can count on you. Woo. When my doubts get loud, I lose my voice to silence. Oh, I can count on you. My love, you're the rock that keeps me grounded when I'm like this. I don't know what I'd do without you. I can count on you. Oh, I can count on you. If nothing else is true, oh, I can count on you. So I'm calling again. Needing a friend, needing a helping hand. Oh, it's you. I can count on you. Oh, I can count on you. If nothing else is true, oh, I can count on you. I can count on you. U bis-silta Count on You ta' Sean Farrugia ġena f'tmiem ta' poddatora f'sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Bħaldejjem nfakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt kif ukoll jekk qed tismgħu din il-poddata qabel il-31 ta' Jannar tal-2022 li vvutar għal dawk li kienu d-diski u recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom kollox permezz ta' tonysant.com. Sa minn nerġgħu ta' darbohra jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.